Policijski službenici iz Budve, kako nezvanično saznaje portal Info.rs, nisu želeli sukobe sa svojim sugrađanima. Deo policajaca Centra bezbednosti Budva zatražio je bolovanje ili odmor kako ne bi učestvovao u eventualnim nemirima u Budvi. Istog razloga je, po informacijama do kojih je došao portal Info.rs, angažovan deo pripadnika policije sa severa. Na pitanje ovog portala da li je u Budvi angažovano ljudstvo iz drugih opština iz kojih uprava policije nije odgovorila. Takođe, nezvanično došlo i do verbalnog sukoba između direktora policije Veselina Veljovića i komandira policije u Budvi zbog prekoračenja policijskog ovlašćenja i prekomerne upotrebe sile. Podsjetimo, proteklih nekoliko nedelja policija je više puta brutalno intervenisala i prebijala građane Budve. Snimci koji su objavljeni u medijima i na društvenim mrežama svedoče o brutalnosti policije koja je primenjivana u toku političke krize u tom gradu izazvanom političkom korupcijom i nasilnom smenom vlasti. Građani su prebijani na ulici, ubačen je suzavac u salu u kojoj su deca trenirala, a posebno ogorčenje javnosti izazvala je slika na kojoj policajac kolenom pritiska vrat savetnika za finansije gradonačelnika Budve, Mladena Mikijelja. Ono što je takođe karakterisalo policijsko postupanje u Budvi bilo je prisustvo policije pod punom opremom, ali bez identifikacija, što je zakonom zabranjeno. Savet za građansku kontrolu policije zatražio je da svi pripadnici policije moraju imati jasno istaknutu policijsku značku kao i identifikaciju.